Hakash pautarek unailur arja arpusau ka officer in charge ka Maunga Police Station haringkat ka jinga trailang buat ka Village Defence Organisation East Khasi Hills District kilaya lum na ka jinga lang yakin nongelam snong ki Village Defence Party VDP ki seng samla ki seng long kme na ki snong ki bahab haka jingpet ka te ka police station banya merging mod yaki sen jam traikam kumnu bante lakam yaki kam sniu ki bad nang kenrei kat nang mi kisngi Hakani kesngi ke jing temu jeng kete ke jing alang kalong haringkat ka thong ka bahakmat kata banya trei lang ban weng ye ki jing sniu kum ka kiat ki kam to bat kham tam u drugs ubrak sam ye ki khon sam la ha ka imlang sa lang shu la emerging mode bat ki VDP kata bante lakam ye ki nu ki jing temu pentot ya ka shong sok shong san ha ki snong ki thau ki wei ki ble don lang hakani kesngi ki kentop yo ba GW Lingdo MPS Additional SP East Khasi Hills District u Inspector R Kurkalang Officer in Charge ka Maunga Police Station uba Crowbox Soklat Honorary Advisor VDO East Khasi Hills District uba S Kurba usirdar ka Marbisu uba CA Lingdo Hima Mauplang uba Bitoy Circle Organizer Village Defence Organisation VDO Sora Civil Subdivision East Khasi Hills uba RD Rapthap Circle Organizer Village Defence Organisation East Khasi Hills District nalor ki waipan hakane ka sngi ki bor pulet kila IT ya ki lathi ki kenja uniform bat ki torchlight je ki noilam na ki VDP baper khnang bakin yo ban pendon kam Kibla ai jing kran hakane ka sngi kila banjur baka day bandon ka jing soto jing mod bar ka jing trailang ban pen trai kam yaki an khamtam lingba ki Village Defence Party VDP Nangya form ki VDP dalada register playo lagi jog ki ID nakalian ka police department nakalian mangi jog ka VDP branch ninya trailang bino pina ka kuasa ko kidang kino ki jingli kidang kino ki jing panjumot ba kidang kino ki jing ai jingmot ban ai jingmot sangiru min pediang hi ya kata haka bede bekini ki unoban handali ki case prepare in sa ai bekini ki training sessions in sa ai ki awareness program na banta ki khot jongka VDP kana ba VDP la kon trekam kat kum ka limit jongka ho tentang nila ko suku ba don kapor ka ti ka ang jero palat don kapor pa kalon got palat ko ngata ki don ka to kali case na suku ba ni jus ngobul ka nga tak Sekretarisno abos ng penuslang tinggal ada ng penuslang bas sekretarisno lagi dong ini kikis ko sa pool tambah lagi somon ro anik sujus ko sinja do bagdola do bagpisa tenrai kuma krem yang phaidin yang ngilor ke cikli bar khanang begini kijing sne nong yo la pan roy ngapan sim yang cikli do belar ngile to do by no sngir ngile niya hat nak kanya kunsa haja ka ban pamdo pamna tang jawab misidai labia tama ka banta bang yo kamle ai kita testimoni lalu witness apapun kamle la ni don ka cikli nila dah hampuna cikli ta kumuham rete usola halo ti puno dan kamna pamai chalon nomle witness nanu perwasim kes yosiro hasan yang hingan tre lasain nasanya to kan sa dengan sa jenjang manakin sa pawan sa ni sa palet ni utay kia po police station sa pawan na po sa ko tendai a little bit of responsibility kanya kaya kikli di bantuan di bawah sa ko na kita kabaham yan bakit ka ID ke bagina ICP kaya ka VDP jo PDP akan renew man lakalais na mo continue man lakalais na lada don VDP basong kanya bisa jet pa away VDP kalong Iskau dan kam batas mau sebiba, malah koi isnong kadai dah pendan lagi jauh PDP. Emang ini kecil roster tu music studio, kecil roster tu music studio nak kapor, menfa pun koi kan usah dan ay gadis pangdrop. Kapor menfa ilang pangdrop, ilang kahit time sosial. Resudi pasuki, uni ulang hiar asur pada koi sekejap ni. Iban ini ada kata. Namartang magi na po police department nimla magpapiru ng pitpumpa pagsinong katawag ki kanjan kani kanlong buwi kita ng soslo ke ilongkam ya ke BDP kapan pet korban na muta kabahag na sinong katawag ilongkam mo subon ni kay nomor balik pa ke BDP nilawat pelong kerja awareness program kabay day bagpokso at Ani katakaan kapakang ng tali sa event ng take na kapangilap pa kajalay ba
Yang keren yang pasal ini nomor bersenang juga dia kibun yang dikai nong gendong. Dia kebun bahagia sing song khana. Jadi dia ai buksu berada dia suk dia hun mo. Lagi khana badang keprasnam kebahapo keprasnam ke arnat di kataru isak ke hakani ke buksu a. Jadi apa pensai di beliau. Mesti por mencoba bol pakap dan dari ka kawan mereka meluluskan azal katway. Daylight no lagi di jimbat bor is bila bay nim to showcase lada bro ar tuli bro ar di bahil sam i hunusuk. Dan lain petang i pada kecil setiap kawan nama kata yang kembali kepat yang bor berganju ke kebi pada ngret ke pompat kata kaktaru yang kalongi yang lusam kaktaru yang Senang tahu hi berkuai. Tadi kena impian papian kata la kha pun kata yang ke kot kakia yang bol berkat contoh kon. Dia pak jingdon juga BDP. Dia salah benda sebut di berpeluang sebut di program nomor ba tang mengihi ba ngin be ikam sniu bu aja. Hangi apa mengap polis station juga idon surok ba stage 4 million kembali seorang apa kadi kembali sorok polis nongstoi berkepala yang kadi kembali setersat sama sanggam. Jemalah kesini dan jambil untuk lain sobat seneng kayak semua baik aksiden. Bom dai tang kawai. Teng-teng kerja usaha sansian ru. Jadi apa mengaksi tu kita kai bacengai. Dia pakai akam ini kamar beria asko pa kadi kamar juga pilih. Bakbor mak kecil sini aku mulai semua yang ini terlihat kimoi ongga berkecai bersuku bayi berkelika an yang DPSA. Habis berkali pada nama pekerjaan ini pelong ini program dipakai bang senang jobi limba jika dalam lang juga di village health council bagi dokter bakbor ini kan kalau pakai pah nyemak benda rumah untuk berkenaan. VDP usia masih untuk tangan ada mengidapkan kino ini kunhun. Dengan ini village defense party kumangitip alaktin kasih kio kunhun kita hai paipa. Yang kunhun kita paipa. Dapat kupo ini timbal kambingnya village defense organization ai. Kini kaan ka pendang kapalai kalau badan kam mansai di VDP mana kisno man era pikipulit Menteri di kam tam anio era shoksuk shosai. Perkumjur ini VDP. Menteri skam jisu ka akaan juga mengenai polis ada jaspo akan bahir fulai. Kini kan apa saya jisu baik VDP ada kam mansai apa kajian jom district superintendent of police. Nama apa klaim ke VDP klaim ke jintai lang juga snow. Police department kerana berpindah pipun ikam abai day berkecing ada kecing mana sosok sosan berkecing pelan kalau kam sendiri kecing jam fokus no. But dalam keadaan kami itu sampai ke rule kabayi kata Megna Village Defense Organization rules raja kan kabayi kita sami tim tasi. Pada kali ke rule kadang sibuk beli bentang kepada ikabaram juga VDP. But even ini kalau pada kan jingtep kikipulit ada dan kalau kesinca kabukam sendiri apa kesenang batau kabar kalau kan kesenangan kipulit abang kilik seno kesenang ki jaga jo kesenang batau banuat ki jingja neki kam sendiri dibaca apa kesenang kabalai kalau kan era kipulit abang dan kam berkem kisna kamu kipriya ibadan akti dan pernah di kes kibab hair akibat police department tuan berkelanjutan kaman kemiki berkebasau kolong wal penyerap di kulit wanwandra resosuk sosain akasnong katau berhalau kini kapang awan berbol kini jikupat baru kau berpasal di akan kesini kita ahli ki baru bagi siap tinggi apa department ini ketrekam kawin ini kalau kecil kini cukup keras. Kami asal tahu nanti kampat dalam kadu kata apa
kajing kerni kan lokong balong apot slok. Dengan ngait babuan ni nasional ikon sama ni ke polis asal slok. Akibun bahasa arsitif. Perkuman sukan TPP. Bahapo jelas ni terus nam arsa katandai. Ado undiu nailar, lepoi tadi nailar betul nam. Kajing register jong kes. Apa ide bak IDPS kalau terus pak lepopratli. Terus pak lepopratli. Ai jelas ni belum jelas tiba-tiba tu play kini kalau ke kebokla. Makipun mesua yang dah kami asu kata kajing kini jom traks ne kajing pun jom di bandalong yang pi nak kini kan terus tak lepas perhati lagi kes di dalam register ilala berkem dulu siajar sisma aku sambut kibrio tiba supply traks siajar sisma aku sambut kibrio nak pokok jelas ni kini kibrio kiban kibrio itu nak jelas ni berkuat baru baru supply traks kini kajing job ni agak kajing try ban yale percaya ke pintu traks kalau bilang kebas esok kalam tak kajing irap ke esok kalam tak kajing irap ke PDP Kung ki polis ni bebet dan tak kesuk kesan ke soksingan jauh nong soksinong pada yang kena ngomong police station kilai nak gawai ke jaga syagawai ke jaga kam tam lelai ke bagi jusang berbor kena ngomong marbi bat menjuru kemau perang bat kiwai lesi bat kesenta bat bis tu bagi dalam kedai angin ngomong bagi sipun kiai kiba warna kecil susi kebongsingan hati menang kesalang berpunjuk ulu kacing bom itenang kam-kami kesamna kesamhoi yagi adolescent di berang stang ban he kadon ke kecing imam ke long ke future leneka ke lawani juki kat baginan he kinang san ban longkum kinong sungsong lagi habagi iya ta kemudian habagi hangi hentai kidon mom kidon positif kidon negatif kidon bat magi sokomen dan magi ruki stugyo ya kan ini kecil sugyo bagi ya kan ini kecil itu bagi nak tak tahu kecil kot ini dan paslong kuno bagi sandur na kabentak kesuk kesai bagi kena sama dengan kinat ki bangsu kena ki bapiru bidet mentaki por dengan mereka himaru hakabe dari bahkan ini inisiatif ko bapisim ka ai jingero ka krau hadu kata-kata dan bahkan ini inisiatif jogi kan ini senjam ka bapilih mapi kanang sakut kan ini ngatraikan nang yang piteng ban penulang ban warna yang kesut kesai haki sinong jongi tiba hapok kecil penya di kirang pak sinong nengkong ke hima ke bahe kawan ke sinong ban untah teten Ngai kena ki barang kat jauh kat keras yang kereta kita lagi hadus selai biar balik buat ke tinggi kunci drugs ban ngai bo aimer layo ban bat wa iki layon yalam sabo office sina apalawan yalam sabo office ma mila khot iki kimi kipa bangin ya kelai persau sabang kelai kawan truki ngai ke basmosi kalau misem bakita ki kena ki boy kelan sabang berwak yang singri tengbuah kede tangna kadau bagi kami kipa kila ai la duit pelak ya lagi jok ku bagi awak kila ai la duit pelak ya lagi jok ki kila la bagi awak kila la ki kami kipa ki masuk kan seneng bangkau ya lagi jok ki bagi pun kita hadir ke pasti ban ai susno ban ai syaki syakahima dan mereka masuk Dungki kami kita belakai pun kita. Kita ni kita pun ni nasiam. Bakin ai ke haus nong utau pan seneng pan kau masuk ke dalam mereka. Nak kata kau pun kita ni kita. Kalau kijong kisnom kita bersimki. Hak bila bala kijong kita. Namar kau percaya. Abang ai sokai di sar berkalan nak kapor sekapor. Itu ya perkat hak bide cenderung jom kini kiciti jom udrok hak kisnom di bapher bak kisin isar ko kalang ka bayam dom sor ifu ni na yong husia hak ini di dom kitan mak udrok laskan kan devan drum udrok kamle masuk namar ke uciti uba penbuat bak bakta ya ke mak salang ubakta ya kalau beliau mantri Nang kata-kata pun kirang kau senang berkunci BTP. Ile berhusia, hak bayi berkini kikam.
Hibawan kun kong sal, hamta mapang ipet ak YouTube, ipet ak kabor, han kesne don su akam kawak lebih pun kendra drops. Tenro ini semua bentuk pengiyok untuk usar, ubah yang dengan awareness program. Pengen yang jemput nak hamta kabah kamian, jongki khun gikte berkaru, jongki khun gikte jong awat jongte. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.